Бүктер кысы таңахантиги ончаллагата идея быхытнан кирбите. Бу төрүттемете туга төрүттү чаха жакыды. Бу оголор кытыр үлелер боламын, оголор көтөрүтүгесе үгеске ологоран таңастар кайда тигиллелерин үйрөтө хаҗаммыт. Музей битигер бары теңе суактары картыналарын болан ылбыппыт. Бу теңе суактары колбохулара картына Борис Николаевич Андреев 1994 хетте хыллака Георгиевде Кенбесоновка белек быхытнан бербит картынада болар эбит. Онно бу хунтары улуун жакталларын, онна эржөнүн таңастарын үйрөтөккө ден идея кирен онтан халамда. Бу биһиге картында битер көстөрү тиң истехон 2-нче агысыллакка музейге төттөрү келен белек быхытна келен турурлан турар. Ол историята бу рухуга кирбете араңак кулуба сүктен эки сүгүннерен бары тигер белекте жарканы нехелегетен белектен либит. Онтан каданынан бордугунен эрген били кини кенегаске итчата вак болан музейге тиен келен белектенен турар. Бу эреке хону быйыл бии реконструкцияланмыт билигини Декускайга бола турар уран ис үгес онна аны кемден выставкага турурдубут. Быйылгы ыкка 15 жактар хитинтен тирагерен кини форматынылан формата кетит, оны намхак болар эбит атын улустар кеннеректен, оны ологораммыт 15 жактары таңыннардыбыт.